Tanay dagi double learner fellowship to me ni testimony ga takam kuli share sa mabang ako nung kangang pelar ni mabang ta sa kya ke takam kuli shiner ke tanong ichen ren asar ni changi nongor asar ni PDR number ro kam drop ba tani ta sa takam kuli shiner ni oda ke takam Lia Rur Krista ki zakpa kamje 2006 no lia sa asar iba baje January first week no ki dan counseling akir galan kitang ni char sa dama Krista ki zak asar ma ji sir Lia Rur odang secular interview job adama ni odang ai ga ka sa o sa ma to kor da ali dang odang tachimbi ba ro changmi ni theology zong za mulong tat asar ni theology zong za mulong tat galan 2011 nong ni UBS pune lur azang asar iwa zungar galan first year nong summer vacation sutiaro dang ni tamang nong team tam galyas iwa baje natsan dang kangadang kangshia na lida suba igi ni oda Dr. Achura lang treatment akizbao iwa mauno Dr. Achura dang operation theater year Dr. Stone lir da Stone liwa operation theater aizla sir war achidang bladder no camera yoker achidang kumus sungur lesa doctor ma auksa asar galan akizagar biopsy yok tamajong ba expect sailasa saga tiaga cystitis glandularis tanglasa iba waje bladder tashidaka iba tashidak je paner ni oda theology zongba tepyong final year da she operation bongoma nakya hospital liya to leda liya sa asar final year ma no nikitangi last semester no kitangi silangdang health kang mo chung ya kan bai ni Dr. Achuriao asar iba ma no Dr. Achuriao dang kidney ma jong ba ji putat asar iba je putat galan ka kidney no creatinine level je kang mo chung ya high liya sa asar Guwahati no ni oda itak kaji ga mo iwa Amungnü doctor mi asibaje na jo kidney lamangya bladder nong kumoli ba jege shibangar na tse jonga mawri ba jege kidney ji damage as da parni ge ashi da so ba jege jo ke tamang nong jo parni ge option ga je na bladder pura indok zo ba aji masrawang na jo the burn nong ya ni kidney no direct pipe anna chang kalir iwa no jege na tse ya lor da iba waje every 3 months new hospital nong sa ur melenli da alir da kudang kidney do ma jonga kam iba je nokor galan ta jomba kam ni song ai na ga de ni so ji char sam ze odan noklang jonga ya ni song ye char sam so zo da是정말到这个iba waje ta jomba ga doctor de first no shi wo na transplant akizla da shi sa ni odang 정말 da amangar makiza dasar langa sunong odang kidney ji tajomba kamera ru tang almi ma nong do kidney creatinine level 8 9 no jaja lesa aje kanganang hai saga thang boni 2 something no na jaja dasu ba ji ni odang jangan tenang asangar ni odang anugosia tanga na tnora na dang kanganang kangshir kijong da sona pai pai no kyong na tse kangam motor bladder ya lor saga ni odang shinwa je asunegi takamnong tachongna akinner lang lanurum nang nonok kardanga tashida kare kangshia lerang la masara odang nonok takamnong problem kardanga face lerang la odang ke takamnong daily jangarmi ni tasu majanga lesawa ni guwahati nong 1 month lesa tasang pilmer ni songa jage ma je pilam saka ni than takamaru ni dagi testimony ga share se da odang chinwa ji ni odang tajumba ko mo ipten nong majangar Sagano oda bladder no ashiba waja it's a reminder for me that odang changamja no takam near team na lir that's what waja odang ni share sunu waja asuni aiban odang tachong diba akinar ni healing adama mawangja sar sa damar saga kam medet waje yop takam no pa team thamba do iba ma do team thamar kalan changam ana sawar pai pa problem sa to shia langa sa dang changarmi tatam no padang alima universal lang sayo na painang creation ngor na that's what me reason ba do mashi padang that's what there is a higher understanding asun nok shirang ba ngi odang team thamba ja aje asun gi ta chong ba akin na saka iba changa
你啊，一把team的嘛，讲当个让 testimony share 是这点，一把么子，一把啊，讲真的当个人都没讲话，但是我觉得 there is a higher understanding， 而且整人当个是那个多么弄那么了，完了整人们大众地方一样子，那当嘛我弄我当你要嘛把个是把说也刚刚不来，那整人们那个生儿，阿门。Ajak tangi Yesus Kristus demiam salama benar asinok bibi kita jaga pala lanong dang asyonga asinok thanala nong kha kamalong jumer thana asin kamda takpa Yesus Kristus kalami kalamdi thanabuba Timothy peze nongi phongwe ya maya share asir uchinongi parok thanarong mipa utzidangi mashilani auze ibala mabang aruze saganai ajak nong deshi sadang baliang Tim aramang sayu zingir maba inyakang ne tensukba maba apansang layu dan kalami kanya share asinok tansa tama chungkati menapa Arogo alima tatalukba palalagi magpangar anu yamaji Tim tejashi kurachen dia achurubat tansaga asir tsungam asin tsentakta raksa zizisa uchinongi mipa pi changrabadang inyaka mashilan yaoba puduga saka item ajak aja sunuki tanala kurat bana isumi ma padak azi jar sunuki tsungar manani tensaktini dayong sakar tanala kurat bana ma tsungar mina yaritsu tanala kurat bana Bailan mang sayu tu Tanala kurit benang ma Adang cina malang tu Tanala kurit benang ma Bai namu wajit Sengam sendung ataluk tu Bayi promapong aru tu Temalung acemadeli Belasita kipu pani tansekti Kadikatin kurit benang bau sengat taluk chang Bersama bapur demtangi Senremi nayu ker Nedakam kuliah changa Nebur tema chung siang Sengre merlu nung cha chang ma Bai nam senduk tse Sengre sendung ataluk tse Bai promepong aru tse Demolong acemadeli Bai na yari tse Belasita kipu pani tansekti Uchi unongi meye paputu Sengrem umasesaka Bichang radendang angane papur Mashile ni utaki Sendung ataluk Sebaik promepong arut Demalung acemadeli Banayari Belasita kipu pani tansekti Belasita kipu pani tansekti Matumar da chungdam Na tim tejashi kurat agi na Natalia ase Shibay madat na Corintino Na takdanong shibangar Tetsibu tanalagi sengar
ni kuma sizaga isu ni kuda sizaga dasba tiano ale zago saga ni tauno asinok tang ya shiner isu dak chinokaliar sushibu titsbu ke chamale. God is our true refuge at all times. Asir badak chinokara sushibu pami mara sushibu isui kamzukze panok pai lenani ze asir bai ani tatze anongji tauno asinoki isudang asin kurat ajak shia asin demlongjang ajak panem benanga gacha iba khanya asinoki demlongjang nong sar sadama kalami dandi Lemang ta saksaka likha jamat sepuli tasya kemachanga isu yanitse nilular alitang pataka kini mesu kudak leni pai ani Lemanda saksaka likha jamat sepuli tasya kemachanga isu yanitse nilular alitang pataka kini mesu kudak leni pai ani Rishibiu ni Sudan Dedi chachatsu Calvary kankilem ni udi yang chini Isu angutsu Isu taunong nedang itinaru uba natakang tsiramlir na unok kura chak madatallir ni uba unok heart depression yes isu nakakong tagalutsir nedabalay tanggap sa unok singbak chami isu naritaknong unok kiba isu at nga mawdzisa nedanalagi unok tilananyang dasarsin uba nedamiyam daw-tinong na unok tilananyang mauba Dasay pathanala nedan uchi shay basu neda asi terjaja tsai su iba thanala da chongjagi onok sindangani deisu nakhanwa onok takam ajak panha gacha nada shidulu sang tsngam isu nakhanungdang onok kurut ajak panha gacha nang sarsmer uba idam ajak yana komlungar yamachidang sangma amen Kristanong temim lanurtum nunu ajak tangi isu Krista temim salam Penarer, sangar miya sunok ng mabang dasyong mua tsipa sushi, tanang sanga katsir. Niya sunok ng tatsaka sar saramday, uba na unok ng mabang dasyong mua tsipa sushi, tanang sang dudoy siya katsir, tang mabang unaki sangar mo tatsaka ang azaktang. Uba na unok mulong chang, asir tanala tanarong labok chama. Isu danonong sara saramer na mulong sang. Amen. Tanan asunuki alima tiyaya kudang Achidang dear Alimai tanapsi pushiba mabangka asunuki angwotse Ni asunukten Tashi angabano tanapsi lir dasba umun nga chimdakar kalan Sangar mutatsika asunukten lam sadapsi Anochi sangar mi asunuk ajak muatsizi dasba tamang timlanong sarasada mata dini da ayong zakar Kudang asunuki Tichin lai tana buba chubatam tabu bungo tukung khanungi third bazida shiji zangdangi ngalotier utsiji talangarang lir anongchi nunuki ba sandabia thermer khalan aji azangze mebi shamada taksir yangi namanda sir babaya Syrian nungor army commander kalir asir padak zitsira kataliasa anongchi ipa tanapse pushijaki ba Israeli mayaw Kudang pa Israel mayaw yang ji zengram nisong
ainkar Elisha asar namandana in direction asaba asunuk yang wutsa. Asar tana unuk cha ipap anongji pay circlean asunuk tan chibiner. Kudang naman ainkar kishi sungdang nuktak. Ainkari pa usang bener ka yu ka yamai shaliasa. Wang asar Yordan senongji tenit pen shidokang. Asar neshi tanaban adoksa. Asar na Amerika adoksa da shaliasa. Anongji namane kudang aji angashi pa ainatok da ashiba asunuk yang uza. Saka pa ipa ainatok pa ji. Sengzak tak circlean pa mulungchang. Aji Malaysia klan. Paita siang ipa Yordan senongji tenit pen punguka padak aliba zitsiraji anapsir klan. Anapir klan tilatanur shika ama akamba asunuki utsenongji angwasa. Tumi matamerdam. Ta siang ziba manga ziba ji asan takadalir. Tana asan lanurdam. Nama ji asunuk tak zitsiraji katang malitsaku. Saka when we look in our life, physically, mentally, emotionally, you and I are suffering from different kinds of sickness, problems, weaknesses. These problems and sicknesses, ipayaki that hinders towards the growth of our spiritual life. Tati shizaki tashidakra asunuk dan lam sadabner. Asir ipa tashidakya ni asunuk dan ashidang. I want you to ponder that whether this sickness is in you or not. Iba bajakan sara sadaman na kan plem taksiner. Nukmermba shisaza. Nisung kanam tatok makatsadat pa. Ndak iba ba chakla jelir mali. Ne takam lipa lirunong azu ka malipa takam ga. Na matat pa ashiba akaba nung mazim kamalipa. Masali kupa addiction na kati na baje alanalir, suitalir, timim lanur. Ano tanatan tak asunugi kudang achidang dear the word disappointment baya. Nibu tashidak tuluk amat bilamer. Why am I saying this? Because achang lanurdam. Yang yalir sang masali tawa dan asunuk lanurdam outsawardam. Aiga company palala no mabay niya kaliba salary tajung waliba doctor aralir. Asir tang baya unemployment problems adwalir. And you must be thinking like, what am I going to do next? Iba problems ya. Manapsa. Ni ano mapayangutsa mangutsa. Tasaba kangadang tibilam zukuru dagi singer kalan. Ticha shino. Sir, udang ne takambaji blank kama na mangtang manguba. Lanurdam alisa ko. Masali tanada sang jugo asunuk lanurdam entrepreneurship nungya kangadang aji startup salir. Anong chi let 2020 come. And I'm going to give my best, sir. Na ternam shiba tulo no alidang. Ipa lockdown ya to lokchi. Now you are paralyzed. You are helpless. You can't do anything. Kamatimerdam, private school teachers tamay ganal there. For 2-3 months without salary. Now, panok chugo tension no there. How am I going to look after myself? Or how am I going to take care of my families? That's about kurut palalagi sengalir. Anong chi ipama problems, sickness, tension alidang chi, chuko frustration bado build up sa adukar. Anxiety do nisung takam ka anong chi adukar. Temim lanurdam ipama tashidak chikudang lirtir. Asunok tiyama karbang we are at the verge of getting into depression. Kunang asunok depression na lidir. Iba pa kangadang tashidak ta sa shigalir. And it will be very hard for us to overcome that depression. Now, my dear friends, ni asunok na siyarubama problems palala, sickness palala do,
kuma sir kung nungi tanap sang uzi da sarabang sengram tak nungyang iba tachidak ajak chi tanap selir tanap sang uzi Dimim la nortam I don't know what problems you have or what sufferings you have now. Saka I can prescribe you a medicine that is God the healer. Asir niya susukdan ipapaya tumulong chang no yidak sinner. Nai tsungram ta siya nga na takam pa do melin shir kadan na takam liu nga udang to. You might face that the problem stays the same, there is no solution. Ne ta shirak pa do tanap sumangwer ta saba chinjang tia kanunga aruzawo. So always remember this, my dear friends. Naman takam da asunugi kudang achidang tier. Pa Jordan senong to tinitpan pongwa tanap sang odije. Trokpan da shi pa tak kija timelin shiba maliasa. Saka tinitpan buba nuang pa tamang nualiba zisrado tashidak to anabatok. Titiza na iba ma problems, disappointment, asir iba ma sickness alidang che timim lanurtam. Sengermi bo ajak cingudar, sengermi ne tim timbaji madadakhar ne sar salamchi angashidar. Let God take His own course of time. Sengermi ne sushi tajung dibaji madadalir. Asir pa mapangnong ipam ajak ne sar sadamaser ne tibilim zukruchi by synapsiza anapsiza. Isaiah 43 verse 1 no yama shialir. Fear not, for I have redeemed you. I have called you by name, and you are mine, da shialir. Tutsubo, ne problems tamche, ne tashidak tamche, ne tumulong siyang ba tamche, isu sindi za aki alang zaksuda sir. Anong chi? Kristai asunok chi lenanatsa. Asir asunok muatsitsa. Asir tsungurmchaki na baji ni baji tinang chatata matata lirdasa. Anong chi? God knows where you are and what sufferings you have. And God is going to definitely deliver you from all those problems and sufferings. You are mine. Asunokchi pa mayong lir. Always remember this, my dear friends. God can never be wrong. He is always right. All we need to do is obey. Nama-nama tila kamer kalan. Pendanga katsisya. Sengar mimli bachi. Asunoki 다시 nga bushi zibaji kangarang tong dibong ako dang. Jeremiah 29:11 no shialibama tsungermi na sushi da chong diba jinjangji yujakar. Tsungermjaki na sushi tebulaja yujakar. Successja yujakar. Tanapsja yujakar. All we need to do is, my dear fellow friends, have faith in God. Hold on to Him. And obey God in all walks of your life. May God continue to speak to you. May He be your blessing and the healer in all walks of your life. Amen. Niya sunukdan sarasadamdi. Ajak madatsang sungerm. Unukta shimait pa takinabatam asir unuk tisiyang ba palala ajak kibuba nai ngwa matatalir tana nurture me idam ajak chi nesong dang banar tanda tu sungar me tumwa tsa kasasang sungar me nai unuk ni sungsyanam namanam kuda sempat akachalir, humble down asa zaba, submissive asa zaba, asir, dita siya nga
punuk takam beyong caca zesa. Uba nai mua jang manu da. Tanap sa ka jang manu da. Isu da nonong sara sa damer na malong sang. Amen.